boy not the match no course ye pa na mom no mistakes bi na chese esiye match yetimi ball draw e wo ho ka Egypt ball mo boy ye die nka Black Stars pa betimi wini omo enso ba bi akwakọ duru no adofo agese miracle na ebe ye adwuma wo ho no mo na mom osofo a chese wo de obetina social media so ka say na no Friday wo de ba ko bi ball mu nti we sanso betina say kudus beba eye game no mu na oba obe floppy ene ne ekeka ho kudus mienu ni nyina go mienu ni nyina osan share na no achi na no da chen a man of the match ya sanso edema ni kudus nkom hye no abamu anasa mbem na mo osofo no kiremu a esan say ye ne yenye sofo na yente eye vision anasa meka say eye yichire asinunti no awase ye jai no because asem wo kan ni nyina ebamu ewo ho no wo say kudus ohun se sunsumu wiase no ogina park ne so a wo we popcorn but ye ne tiase ye say e bi oba ko gina park ne so a we popcorn tie ne ye wo ababonten asanso aba be kasa ne yenko tie mra ko ba ya to aso e de ama we say kudus every popcorn will park so and not just or cofa on our view there be a video na so me bomb paya ma kudus but bloggers ne karte you know o maka baby fa akopɛ ana mo post ye me dance o nya me tofa me pa cho ya hwade kudus ba mu o be say 2 goals obi a wa say 2 goals bia etwa se nani agye no ho o say 2 if you win man of the match which is very perfect. And pina me cast me money the way you feel because say munyim pai bo ni bi me da say but younger time I interview no obi a wa say 2 goals na nimpo anje it e cast a disgrace na onti ase a fa honko di mi atam soliti am me kaseti am wonya me di me yadwuma. I believe the oil upon my life and God is still doing wonders. I don't care the amount of insult obey me anama no obetwa me yakwasi ampani me enu matiable de kesi mani matiable obi a oye truly man of God obi a oye Christosum nyibia ebe se nyame ni pay he's so powerful he's so great me kwato me kwa na me we sisa Ghana beji nkunim because empire ya frame me am bomma Ghana Black Stars enye easy ma confirm o mi show so DFA president bet me afafon aflawa na onti me inflow any unkasa he was on the phone I pray for him and I said it say ebeye draw I said it in so many places yesterday I said it ebeye draw because I have prayed for them so why this a lot of insults and then oh my God Ghana Onyakupon shiraw the next match me say me offside goal esiana ensi drone ebema na am yanhwe yegusu bompaye ma o man Ghana me gusu bompaye ma o man Ghana me si Ghana baba fie all right but me gusu bompaye ma o man Ghana and I continue pray for Ghanaian I don't na baby ameka say ya bompaye ma kudus ni de man ka atenu anfa ni mi atam onyankopon hira e wo Yesu Kristo di mu me ni explanation bia de mi yanse di mi atam because on tin ya mase and everything has happened sama hwa born na enyema nka sisi nke sisi sama hwa match na anka dia me kan ye bia ka bo say fake so prophet bi was so onyame ni pa bi was so be say this man is so real and powerful onyame di mi yadwuma na onyame begusu di mi aye di mi atam jejeme kademi bia me ko hit FM 5 hours before the match man of God can score no and I'm so penny me who say Ghana be defeat but GFA after me my bompa manti at least draw beba me can 5 hours before the match so why are you still insulting me and saying me mommy say azan sofo yeah asofo bia yes me azan me pronform me criminal me jama for me wudi me me danya me ase dey me ya ye nua no ma Christopher okọ one day BBC wa blabom na beji wo nyankopon to me di de metumi aka kire obi a odi mi atambia nyankopon hira I'm not coming to me dimpa ye ma wo nyankopon on kai wo na o ma BBC wa blabom
You are from Jubilee House. You think we are joking? Only Musani Bitina would dim me atem. So who will be a anka won't need me atem or so for one or more yameno, Monsieur Woody or one yame, Mamma more kind, Kwasia, Jimini, Abua, Azan. Sorry, Azan. Tap send kwantia faso send sika free amanoni eba Ghana se wo Europe UK wo Canada uni how bia o de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no o download the pe obebusa se wo promo code and once wa bo Adepa TV e de ahyem wo bo hyem se pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana free of charge e betimi abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenkon for ensema ode tu dwai o se edi kan no kudus bebem oba obeflope e wo ho na ese ni nguase na beto Ghana na o se kire se Ghana prayer Lucy e mankofo nani age e wo ho na mom no o se GFA impanifo frɛ no ama obo ho mpaye ntie koye draw e wo nti wene ensem bia osofo wei e de to eye abonten so na mi bisa wo adio obebemu sofo no yi kire no edi kan wan hu se inaki back pass ni ahyeyen oni de ebeba no so o se offside goal e no one state se Ghana ana se Egypt ba no kra ne se Egypt mom e na eye offside goal ama de tene se osofo no onye nyankopon ade ba ko a Ghana fo financial mutem ne se osofo no onye nyankopon ana bibi ebesim no otimi aba be ka kire Ghana fo because match no kra nyamo ejidie na bohu se ade se ni besi ama obe abawntena aba be ka de osofo no ye ne se loto no twai loto ana osofo no twai se ebi so mbem first one no ajonia ebema maji wadi ene se first nkomhye na obehye no a ebem no o se onim baby kra ye bobo no ama and after so players no hye dan po onim omudi so what you say but we hu say ena onim eye team aye ne omukobo that time na ekeved onim omo aye ne omukobo but we hu say ena epesi e wo ho but sisi ade ka me say we hu bibia ade afa eye football no ho a ekoso e wo Cote d'Ivoire no ama si o kan obo ni pain Kudus Jordan o se enra no eye Jordan day ana 2024 eye Jordan ama nensemo kan ni matie ni nyina me de magnet tudwa ana me kire ma kire Ghana fo ne se asem no kan na wi ase asem no kan ne kom se enye wan kan kire ni ba ko ye nyina ana blaster team no enya o man ba ko eye o man mu ni nyina ye dia ono kan o bi me so be kan ho bi ye nyina ana blaster team ne ye dia ana o ba abontene e be kasem ade a kire Ghana fo se ye blasters na ye dia no ade say any say ana wo hu okay wo piepie enoma ni nsem a ebesi afa match ni mia da kire Ghana fo wo si ye ebe draw okay good what church mu ama e se Kudus say obesa obaba genu nguasia e wo match ni good okay ka won nsem nyina wiye no ana wo si Nyankopon obo mpaye e de ama blaster enti Nyankopon e ati so fun baka yen ono ko na Nyankopon tie ni pa ye o Ghana ha no ma so fun na wo se fire wo ja no obasa wo kire ye se ono ko ni pa Onyankopon etie ne mpaye e wo Ghana Onyankopon tie wo bia mpaye e wo Ghana ha because ye nya abone fo ono ko ni patere ne so foi asem na wo kan ye no hunu se wo tware to wo twato kire Ghana pa chawo se me ko na sole na enka me ne ya ka me jai yes me do Nyankopon na me se me ko sa sole e bia enka me jai na sole totally me se ka me ko na sole because asem na wo kan ye no Shesa se Kudus bere obeje ni ngwase ye poto ama first one no beka nkofo gini di nti nkofo stake so ana me say nkofo twa bet was second one here ana me say ama asero kan loto first one so twa loto ana ye ba we ni because of say me ye Ghana ni but o hwe match ni di o hwe Egypt na hwe Ghana o timi se kwa bia so match with my draw no cry and so timi ba twa loto no
na loto na amfa nkyɛn na afra bɛpɛ baabi ana ko bɔ mpaeɛ ana wo mpaeɛ anka kyi nyankopɔ so ɔma brasa wene so se wo yɛ sɔfo nyankopɔ tie wo mpaeɛ a wo nyankopɔ ne wo de wo bɔ mpaeɛ nyankopɔ tie ade na wo mpaeɛ se nyankopɔ boae na yɛntime wene eti do be kan enye ne ahwehwe wo ona afei o kan asem wie no hu sade no se wan pekwan bi so anfa baabi na se akometia na onya se mebeka eti de match ne kwa no me gina mpiem me bɔ mpaye ma ye fasting abɔ mpaye da no brasta si GFA cra friend o si GFA president ene Ghana adoma chede na wono so no oye preacher on preacher on aso dem first no preacher so for any preacher ye kama on preacher mo me fan komhye Nyankopɔn pese ohu atrofo Nyankopɔn yana de bia na kase Nyankopɔn ye ne kwafo Onyankopɔn ye kronkron Onyankopɔn oye kese oye Nyankopɔn wa oda no mapa adi ade kire ne ma now sofo Nyankopɔn pese Ghana ye hu asofo mo nye omodom adwene no wafu na ɛyɛ adwuma no ama me ka so kan bese Nyankopɔn pese Ghana fo ye hu Bible se dua na ba no ba me hu dua koro odi foto for the same come ayegede emem no o man fatum we say odi fo Nyankopɔn so odi fo bi so onko ohene wo no onka nche ne say on hya se enhya ne nsama ase no ba behu na wasa dane no okɔ na oka wie na Onyankopɔn saka che odi fo no say on san nka nkyere wo here ne say onya kro ma ne fie du mienu fie du ade aka na fie ho ebem enti Nyankopɔn tuma ka se wasa esa no kre but enka say asem Onyankopɔn soma odifo no so nkan na nge no kra na oka kire wo so Onyankopɔn soma odifo no so onko ohene no no asem Onyankopɔn ka kire ohene no na eye no kre ana Onyankopɔn sa soma odifo no say sa ko ne nche se masa tie ne mpaye enti masa de atsesa ma abine enti me ne fie nunum aka ne fie ho asem Onyankopɔn ka kire odifo na ede ebem One day no kan ebem. Dabi. Kudus de ebem. Dabi. Eti Nyankopɔn trofo. Ono no ya trofo. Nyankopɔn ya trofo. Nyankopɔn ya trofo. Onyankopɔn bo wiase bo so no asase o ya trofo. Onya trofo e ono. Ana na so fo mutu Nyankopɔn mugu nyam so ni maza. Yan kan che so fo Nyankopɔn ya trofo. Onyankopɔn onya trofo. Ana Nyankopɔn se o kan se ma che nipa. On so nipo. Yeah. Odu bi ko dwene ho. Oka asema ye straight ana de che nipa. Ana oka asema ye kronkron no ye de che nipa. Ah na se sofo no nkomhye no e ba ye no. Okan no ohwehwe se GFA fo ba ene ama nya nkomhye no so ye o. Eluto. Obetwa lotu. O de patron. Enti GFA fo ene ne be kasai. Dabi. Se amba se GFA ne ene no be kasai. Ana so bo mpa ye bi ma o ma. Enye de na GFA fo hwehwe no no. Eti ultimo je. Ema bibo. Eti na GFA ape draw ana. GFA Ghana Football Association no pe draw. No pe win. No mo pe draw. Asema na so fo no be twa atoro de a kire ye no. Misuba kom kwa GFA bi an friend. Masa. One friend. Me say ewia so. Se oti wonom na ohun se ana se umma asofo bi daadawa eni na enam sa no mo so emni ba bebre aboma bu onyam sum mo no because the asofo ni bi ye the asofo ni se bi o mo kan oto kwara fe wonu sa be kwa asori be se nyam eni wani ni Nyankopɔn ammo ohunu Nyankopɔn se da bi na me hwe video bi am se mentini anhwe anwie me hwe be kakra bi we so be ma ebe kan bi nyame hu wo sunsun siawan ye ne se o de ntwa so o de ntwa so ama o de ntwa so ne ko no ada Nyankopɔn no o de siawan ye ba so Ajodi kan ka se dua na ba no na ba me ehu dua ko oh eni enti de asofo no bi no eye no ene enkom hye no mo hye no sabi eni Nyankopɔn no gu na ni ase o eni ngwase ba ye no enka Nyankopɔn wo na aka wo Bon pesa budget mo wase Ghana for mudi na tam mo so na ka budget ama o so mo ko so ndi na tam na no na ma na ye kese o ye be bona ma na ye no na ma na trend ama ye popular trend ama trend ndi obenyon but me to way o ti me force se menyini se wo ye so papa o ta say me to way o ti me hye me se menyini ni se wo ye so papa me ma dwini makoma mu me nko no se me ko je mpaibo never in my life me side and you be side so I suffer background na o de wonka onko obon pa yam obi Onyankopɔn aforo so ebia na adoma kyade no enye ho mo defa yete niye ebia adoma Nyankopɔn de ama no so mfo nyam djuma no enye enkom hye we ni mu no enye prophet bia na hye nkom da oniko na bi
Say your reverend Nejuma. Your pastor Bishop Nejuma. Ghana for no say Satan asori. Because prophet there, you say komsheni. Amati asori say obi ho kwa asori dem a ya nhyem koma ya na asori no mu se o nyame tu bibi ani ho. Eni ho, yeah. Etina bebebe no ani je enkomhye ho. Kasofo we ka ensem okan no. Ana se nyankopon a we no kwafo ana oyi ni tu. Ana saasem we be ma enka bo Ghana for edoma betwa gu na asori dem. Because of komsheni. Yeah. Messi say enyi nyankopon ana ka me ko bi. Oh yes of course. Me papa. Messi ka me ko bi. Messi me kwa ka me di wechi boss. So Messi say enyi nyankopon. Ama mo kwa sorry so na mkaseti an. Oh that was 100 kwa sorry. Now why so mo so. David ama Messi say me say na sorry dem say enye asem wo kan na nke ba mu. Pepepe di 22. Asem wo kan nyina ba mu a enka me ka chena ka me fa ka akọ na sorry no. Yeah, but me dokan no na me respect the man of God. But I mean to me no to me sham say me nyini ni say we man of God. Yeah. So nyankopon fa na ye nyame adwuma of course obi no nya but next time no me fa enkom hye wo. Me kan sam e betu futuro Ghana fo ni. Me twa to me sis social media ndi e beto wa ye pa pem say e social media issues. So I wanted. Obi ahia no atwa na bepa. Me say so far say want me anka no waso dem no ba out. O ma mu no nyina nim. Ade aba bonten abeka no abe oman no asem. Wo de what social media asem de beto ho no ma. Ye nyina ho kwa se kire ya adwene. Enti me bi de ameka me kire ma adwene. So onim country be wini. I don't know modi. I don't know country me obe wini. Aba me to ka se makasa Senegal beto age tournament wi. Me so and now bet now ka se Senegal be je. Na news. Because shebolo mo bo atum se Senegal betimi ade age. Me first for Senegal. Friend say Cameroon form. Ana Mali, ana friend say Morocco. First for yes, that countries and me you say bia 4. Omotimi ade. It say so from back can. And doesn't mean say that some can yam kwa aka kire and you na obeka. What I say? Fire will jaw so one and oja never fire no. Ye fa ndumu no. And nija no dija na yedum no. Na yedum na so be adu. O pa woni ano enkosi nyame ne me. Ya ni da. Na se no kan no me ama ento metirim. Ana me nyina asem ni. We yes and so komshe bi ba ontimi. On fa channel ko. We cry a fake komshe real bi. Ama me say ne komshe ne ba on fa nhye kokom. Mo me kan kire Ghana fo say wa hyenkom we. O say o kan say Ghana be draw match ni be draw. O di bloggers achi a. Ye ba ko twa bi kakra bi. Enka ho de fama anka so twa ho de aba. Aye. Enka e fama wa. Oh, because upside goal no a kan ye do. Wa ko twa ho de go to the page. O ko twa on de ko to page. Na kudu si na anye de o so ko de wo se ho de o go mpa ye. O so fu nyame wo mobo. Amen. Yakubon wo bo adu no ko twa kudu si na o kan say kudu si be fro kudu si no timi nya hwe wo die ni ngwase no. Adu won twa on fa anka wansam. Aba mo be say ebufuo. Blessed ni abrena say ye ya. Ko hye dem na ko nye di mo nkasa. Wo ba o wasare e be tena opekam e be ye na wo be techire. E na be techire wa Ghana fo. Asaba ba na be ka kire. Offering na obe lose ni nti na obo. Ade offering. Sorry. Na be dem se ma kam ko so na kam nsi wo kam se kan ya e ni ngwase kra ma se so fo be si. Eh na sa wo hwe bia. Na be e so fo na ko nya. Comment section. Match and I said ball obiana bi nka say e ndrom yes fine obiana na gidi but we are software and for gro and fan ko match ayem oyeso we are rough but gin ngwase e bia o baba ntende ma dwene nkire ne dem so e bia menim die ne msusue mu oh the way aso ni badu kasa wo bo ho yes bia me msusue mu metiri mponie me na bi hunu say black match ne betwa ko say nyankopon diri free moment only nyankopon diri ebem that means open and ngwase the open one ngwase enye nyankopon timi nyankopon mu ase wo asase wo because nyankopon oni atoro onyankopon yatorofo and is always sofna be class na mbem na from akase onyankopon da no ano obon pa ye ma nyankopon tie wa e to bo so kire me say wo pa ye nko Ghana ha nyankopon tie wa na my over so for comment for the comment section for my tap send SO Europe Canada US or send this car at the Ghana what they farm more account and as a bank account ZPay
One Netherlands out there, I do payments. Go Play Store and say App Store. The download the tap send app or download the website or promo code and run this over what the party video show what the party show we are or Europe, you have €5. So Canada and I say US and so $10. UK, I have £5 in the cost to tap send app no. For do to many na one more effort and my shoddy. And no match of course, yet it's not how once a month. Fire or giant himself, go baby or becana at tomorrow. One can no pay out, no see TikTok ni Facebook. As you say, I pay me do officer, Miss data, Miss so data, na me kosha. On was I'm a papa or Gina so. Oh, it's mom would dim my terminal, mundi matam, na me yet say, Cassia Banner wire. Nicasia or ye, and I were him. Mundi matam na me yet say, oh, Mamma ya a boa passia, because I me a shower so for any other air, Moka Plana me yet as in and say, I so be bien to me for a tear for more shay and Yamishram. Say, I bring a back my dear Froso. Kudus, Obina Bonnie or said, and then my memory, I say, Say, Uncle Ponca so be sure and found new baby, I'll be furious a day. When Yamaka and our career, Kudus one so yet dream, Gamma yet dream. You were a brimbian, said the Uncle Pon, a beer obian stroma at the man of mine. You were a jumam, you were bian stroma at the man. A brebian, obia, and Nutina, say a banner Ghana has say, Efa musician for now. You will be an amphibia, ye yinipi. Now the wounds of Boha will be Pia, no above from nothing for us. Okay. As I say, Ghana, say, young Suma Yan a kudus. I am Guasek, Siena fire jack. What German or as no yen I catasumo muscle, and in Guasena, don't crow fitting in Nasi. If it's in the Tiswako in Nasi, because there be a way a mirror Yankupon, Yankupon Sawa, Yankupon bro. Mamma Yankupon din shan trofo, more can some trofo good yamino. Mrs. Yankupon bear expose the one after the other. Sa one hour. Nanka, oh, Jenna, me need. But I me papa wendi Jatabu ni baby o. Me say. Onu klo be kebi. O be kebi. Onu o si Ghana loose. O be kebi ayi azuka. Azuka be ka say loose. Ana nyame ene omu boss ka say o si dua na ba. Me say this time one 2024 Nyankopon nya bre. Must be Ghana for so for. Nyankopon nya bre Ghana for so for because o ma di track set. 1 cities, 5 cities, 20 cities, ya bro. Hey, you need the hot. And Yankupon super exposed one after the other. Said, I shall see. Nanka, I didn't have back. Wusum yame. Yankupon, no, not true for. To someone, Monday, Sabbath, and we yamo come. Every yamo come to Yankupon can call by Casawaka. Minister said GFA was the Wafrano. Or GFA president. Hey! Hey, I found a man and any 3 days of other men. And so one show evidence. Well, evidence on to me, or bet me actual GFA. No, I was signed because I tell you a number. It's a bed. Yes, it's who you are then now. We are then now. We have put a yet I'm a better make I say, Missy, it's either 2-1 and I said draw. 2 things and I make kind. 2 way, I want from my friend, but Missy, yeah, because I am Dolly. Any I say, that's an argument. It's a try lock me in a it's a try lock now, Miss Media, Baku to farm, Baku bone. Yeah, no credit. It's when I'm not just in a mess out of so. Sometimes here my in Naho. And the Yanka Sancha by Jimba, what was shaman? Work our last for 50 cities. Now we are cut to 1 or so for BD. We be fear now by whom Gaviedi. Now we man more breath. Or so for say, hey, what's here? I can't last way. I can't 200. When you coffee, I wouldn't look here. Say by what me say? 2024, you need Bria Breno. Hi, pastors, we no go. Hey, and the part, not for more. We no go. Me say, ya breakfast, come on, what you
Sunday yen na your pastors of these days, some of the pastors, they are fake. Nyame adma Sunday ye Me say, some me ko fire oja. At once na ye say ye na me jaye. Oh baby. Me say, wait, Fan say lotto. What won shame? Lotto na Andy. And the me catch you fire oja for one more manya heart attack enra. Obi be me ho a wonya bi. Official dey. Say the papa we say yes. Once Bet to be o say bet. Yes, bet to be o. Say wakoye sofu na o share nkom first one into second one ko fo be di na no achi akwakuta bet. Me say, and I make a tell say nkom fo bet o ma to a me bay. When the okwa ye ne papa. Wo kwa ye no nam so de kwa kuma to ye. Omo jini di. Wo say, so the niji papa we di ya ma. Me 200 nam so no the way I was here be kan na ni abre o say kudus be jeni ngwase wa ye dey be jeni ngwase. When I want jeni ngwase we as Bible say, dia wo be susu no. And yes, susukuru wana be susu na na be susu aba onyanko. Na kedie na baba kudus wa ga na bone be. Nyankopon be gu kudus anu ase. Kudus o si mu say. Ansa na be start. Kudus wa ga na bone. Ansa na be start o ye be ibo your first match no. Ajo monitor social media so nkofo twetwa eye kudus adapa. Oh, say. Yes, because of him sama papa ne de ba to ho no. Anya no crampo I was first match no opera. I think the first match no want me amobi no. And the second match we kwa any abotre. And the second match we kwa no nanka ekwan bi so no was ko bem second half but na say team no sheda anya yinti. Who say onu ankasa no enu ase ball match no an sheda amfa no wan shim bebrebe. But goals na omo man the chances no. Goals na mo anasa passes too no but the man no. On essence say abrante ni Nyankopon so ache na chede ye pa. Na eja wono so onim go mo nyansa enti otimi so eyisu chance na nyam onyae no edeto atenem ayewe na eja watimi age best enti omo ndi na tena de na so omunya abotre ede makudu oyipa no wopira am say kudu so nya okay otimi kobo ena kwa na ntisa na yo mo say kudu simprai as o fake no sa na ye obi odi ba sheni tim say bia kudu fake no enye no kure online yankofo a edina online the sense one but radio station na nipa say need to no otwa na the pa yeah omu di kudu sa tem omu nso bi kudu supra wa pra no omu ni mo hawo okom adepa se kudu supra yemfa asamoja enye example sha asamoja nku ne hu ma ne mangana ko feli match so die ye asamoja kiri asamoja kwa nya mampanyine kufa nka asamoja aja abowo o mampanyine tuwo ito nya o mampanyine kufa ka say make me mampanyine di matem masa kwana ko bo o ka so ma bi o free blaster camp because atambi a ye de ma ye di na di ma ne ma mi asamoja ma mi ote ne ba bi ye di ni nyina ka ne papa na busafo nyina ye no ade mama ni na ho what is mama ni na ho na se be pastors for na binom eya trofo ebinom ya trofo akokwa ne e be yawo ogwa mi si nyame be yi mutu bako nyame be yi mutu obepa mutu ntoma nyame na tuatua mu nyina ka yawo eja so bi mu ba no nku ne ho say chokudus no yale but still because of in some way ne ma me abre why so to wo kwa no na kuma because obeti some of social media oh yes say and on prayer and oh yes say onye de kudus say onye de biem kudus anya no anka nra say music kudus awo ka say obeje animguase no na ama wa o say ankomre nyina ya ma na ebe chichire into this time where na me hu pastor bi oyeshio o me anko na etreko mo mama ni na ho ya was so no pastors a papa for wa ha wa mo TV so and TikTok ya was so for mo Ghana ha sabe adepa nyame kasa kire na so amonye social media pastors na bi mo me so me ne me yadi na ho na ye nya isa dia ye no ana ma hu wei sunsum wiase ana wo de bia na sunsum wiase ye to sunsum wiase ye de enko so mo de abokoba so still anyama mutimi na anyama Ghana bra ye bre sunsum wiase mo na Ghana mu change ayi omampani otoso no na hu se bia sunsum wiase no mu change na adwen na o ma na mu ngoma ye mo na da bia sunsum wiase oba so church members o mo bre di o mo di mpo ye den oba so
of our comments, part of comment section from my Perry say, this pastor is doing all this because of popularity. And I said then, when a commenter or day a buyer, or so a comment and so far to one share and go to for subscribing your YouTube no FMI or many are join up with the shoddy and I didn't come out to train me a day a bro or one of your producers on my boy Joshua and I feel so a YouTube and I didn't come out to training a day every simidi Miss Amma at the Pebble Sans Asia Macram.